President Yoweri Museveni aherutse kuvuganaho abashomesa abarwegayitora ahansi y'ikigombe ca Uganda Professional Humanities Teachers Union nuko kubashaba ukwebembere huru eyo kwemereza kesharingo kuongo mu district ya Kamwenge abashomesa bacanjura garkombe bino kushomesa. We matter. Kurjira abeji akesharinga kabagaruira inyuma kandi beino bwoba okugwa haba hatagizire icyakorwa. Anyo kikunshasha n'abashomesa ba arts abaremerwe kuja kutwegesa kandi norobwire bwe bizambyito biri kugirana biri kujana bufunda kandi nshasha munonga kuko bwire nkobwe kandi yunebo tubakwenda kumanya kuntu tukwega kandi batusetting ebintu kandi bimwe bataka twegesa amazima tubino buzibu bwinji hanyuma y'abasomesa ba arts kurima kutwegesa abo kuba ibintu mwe bica tubisigire nyuma kandi obwire bwa yunebo bwikwiga. Manimbi mnonga mutunochera kasheshe osibo mukerasi tine tshakwija oyishobora wenka umushangana bikurema na wamurondo mushimiro toramufune kubanga natalimu akesharingo akabashomesa kaba ata na mnongo bwirobo burgahi batandika at students bateganisibwe mnongo tuza kushomesa yes tuzayo konga tuza kuyirudinga chamani tuza kutunga aba lawyers barundi tuza kuyirudinga kujangu kwereje bukutwa kubintu kora because ejo gap ni mpango mnonga kishajika ngo abashomesa abahereze kuko bene bashaba 300% bazarurengo rumwe ohera kugira ngo government yiturimo esente ubundi zibasta kumara kandi baheze kushoma budget kare cyabireho nko kubanza tamu yo kubanzaho ninga tamu ya kishatu kikabere konkata bwa kire kayishira ni pamyangu ukubisize na president nabembeze tubekigendera haryecu Gashakwa Anthony Twine.